trika sa crvenim špilom karata, pa krenimo. Znači, ovaj špil je normalan, osim jedne karte, i to je ova tu. Ok. I na poleđini te karte piše mislit ćeš na tu kartu. Ok, neću vam pokazivati lice, samo naličje. I tu ćemo kartu staviti negdje u špil kad god gledatelj hoće. Reci stop, molim te. Stop. Ok. Stavit ću tu kartu, znači ovdje negdje u špil i sam ću zaklopiti špil. Sad mogu malo presjeći. Ok. Tako. Mogu malo i promiješati špil, ako hoćete. I eto, to je znači to. Sada ću još jedno presjecanje dati. Samo malo, nešto mi se okrenula donja karta, dobro. Znači, sad ću dati jedno presjecanje, još zadnje špil, ok. I evo ga, jedan swing cut, ok. Tako da se ta karta na kojoj mislit ćeš na tu kartu potpuno izgubi u špilu. Sada imam tu 52 karte i molim pomagača da misli na neku kartu. Ok, misli na neku kartu, bilo koju. Ok. Sad, reci mi na koju si kartu mislio? Šesticu karo. Šest karo, sad ćemo mi naći šesticu karo. Samo malo. Nije baš pri dnu. Samo malo. Evo je, ok, znači šestica karo i zapravo od svih 52 karte gledatelj mogu misliti na bilo koju, to je bila baš šestica karo, ok? I ta jedina karta je baš ona mislit ćeš na tu kartu, ok? Da, izgleda dobro, šestica karo, stavit ćemo je za sad tu. Tako da sad u špilu kao što vidite nema više ni jedne karte mislit ćeš na tu kartu. Jel, nema više nikakvih duplih takvih karata ili nešto slično. E sada, ovako, napravit ćemo to još jednom. Misle na neku kartu, misle na neku kartu, misle na bilo koju kartu. I sada, koju si kartu zamislio? Devetku tref. Odlično, da vidimo. Evo je, devetka tref. Ok, znači, istina je da ta karta naravno nema mislit ćeš na tu kartu, ali ova ima. I sad sve što treba napraviti, samo malo prođemo ovako po tim kartama. I nemoguće se dogodi da sada devetka tref postane ona mislit ćeš na tu kartu. Dok šestica toga više nema. Evo, to bi bio taj trik. Nadam se da vam se svidio. Nećemo ga objašnjavati sada, nego u sljedećem videu. I evo, vidimo se sljedeći put.